Human Rights Watch سازیه که ناف دولتیه راپورتین ویل همو دنیای گلکی جدیتینه گرتن یعنی ریخستنا چافدیریا مافین مروفان نادیا هاردمان لیکولینوان و راپورتره دوی ریخستنه ده بحثا روشا کوچبرین سوریه دکه کل ترکیه دمینن دبیجه ترکیه بزوری کوچبرین سوری وگراندن سوریش ترکیه درخستنه کسی که نخواسته به وگرجی ترکیه او گرتنه خستنه زندان işkence کرنه هر وها دبیجه گلک کوچبران کاغت ندیتنه ترکیه بزوری بونا داره امضا کرن من هف پیوینه که تایبت به نادیا هاردمان را چیکر جه بیروت پایتخت لبنان بو میوانا من رکورده لی تماشا بکن نزدیکی 4 میلیون کوچبرین سوری پنابرین سوری لترکیه هنه روشوان زیده نباشه ده درباره روشوان دا ریخستنا چافدیریا مافین مروفان یا ناف دولتی هومن رایتس واچ راپورت که جدی آماده کرو بحثا روشا کوچبرین سوریه که کل ترکیه دمینن دبیجه پرانی آوان بزورش ترکیه تینه درخستن در سینور کرن و جبو سوریه تینه وگراندن نادیا هاردمان لیکولینوانا ریخستنا چافدیریا مافین مروفان هومن رایتس واچ راپورت که گلکی دریج لسروی مسئله لسروی پرسه نویساندیه نادیا هاردمان وینهاج بیروت پایتخت لبنان الگل من به برز هاردمان بخیر هاتی من راپورت تخواند گلک سپاس جبو و مهمانداری دیپورت کردن کوچبرین سوریه کی بزوره ترکیه دخوازم وی بزانبم حتی نه چند کوچبرین سوریه بزوره و گراندن ولاتی وان اش ترکیه درخستنه هجمارا پنابرین سوری لترکیه نزدیکی 3.6 حتی 3.7 میلیونه و ترکیه خودی هجمارا که هری زیده یا پنابرانه لجیهانه بزوره چما وان بزوره ودگرینه یعنی مثلا ترکیه هر دمه ده بیجه کسین کو بدلی خو و نگرن سوری ازوان و ناگرینم لیت راپورت خود ده بیجی کو گلک جوان بزوره ترکیه هاتنه و درخستن و جبو سوری هاتنه و گراندن هلوستا فرمی اواکو تو کس بدار زوره جعالی ترکیه و بو سوریه نای درخستن لیاکو ما بلگه کریه برو واجیوه امتی دیگه هن کو ترکیه جبو پنابرین جگلک ولاتان نتنه جی سوریه بویا ولاتا کی بجومردی لی دوی دمی ده بیانی فوبیا زیده بویا و جبر هلبجارتنان پنابر جعالی پارتین اپوزیسیونه و لترکیه وکه چکه که تیم بکارانین. تشتی کو ام نها دبینن بصدام پنابرین سوری نکو با آوائه کی به سروبر لکولانان لسر کار و جار ناجی لمالین خواه هاتنه گرتن و لناوندین در سنور کرنه هاتنه بجیه کرن. لور او نچار دبن کو فورمین وگره خواه بخش امزه بکن. پاشه تین شاندن بو سنور باکور سوریه و بزورا دوید تفنگی تین نچار کرن دا کو جسینور و پرن. هلوستا ترکیه اوا کو دبیجه اف کس بدلخوازی و دگرن. لیلی کلینین من نشان دادن کو و گرک بدلخوازی نینه. در فتا خواندن و فهم کرنا فرمه جخلکره نهاتی داین. لی بدار زوره و جارنا جی بلیدان بوان امزه دکن. جبر ویه که خلق جارنا نزانن چه تیسری وان حتی کو دگهن خلاص سنوری لسر سنوری سوریه و جیرته گوتن کو در باز ببن. آها باشه کسین کو مثلا رد کرنه وان کاتان امضا بکن بزوری تدبیجی تینه گرتن تینه اشکنجه کرن یعنی جی بزورش ترکی تینه درخستن لی دوزن کو من لکولین کرنه اگر امضا نکن لوانتی خستن حتی امضا دکن. افتوی واته کو او بجاردنا امضا کرنه نادن وان. جبر ویه که وگرگ دلخوازی تونه. لورا او دبیجن بزوری هاتنه نچار کرن. هنج کسن هاتین در سنور کرن بزوری هاتن گرتن و شوپا تلیان جبو امضا کرنا فرمی هاتن گرتن. تشتی کو خلکی جمره گوتنه اوه. تو آلی هنه ترک خستنین مافین مروفان ترکیه هنه کو خودین وان کوچبران یین کو هاتنه گرتن işkence ditine biçin li gilî bikin, li Türkiye gilî bikin, yan jî li heqê xwe bipirsin?
هەلبەت لە تورکیە پێواژوویەکی حقوقی هەیە. gelek rên îtirazê li dijî dersînorkirinê û li dijî biryara girtinê hene. Lê ya rast ew e ku penaber nikarin bi parêzerên xwe re têkilî deynin. Telefonê wan ji wan tên standin û nayên vegerandin. Ji ber vê yekê ew bi rastî nexwediyê wê vebijarkê ne. Ji ber vê yekê piraniya kesên hatine dersînorkirin nemîmkün e ku giliyê rayedarên Tirkiye bikin. Ji bo wê jî pêwîstî bi pereyan heye. Bixabin ez ti mekanîzmekê ji bo berpirsyariyê nabînim. Herçend em hêvîdarin ku gotegotên van bin pêkirinan û sürgunan bi awayekî bi bandor werin lêkolînkirin. Em bang li dewleta Tirkiye dikin ku vê yekê bike. هجمارك الجماهية مثلا چند کس د زندانên Tirkiye'de girtîne koçberên Sûrî, penaberên Sûrî? Agahiyên wiha li ber destê min nîn û ez nizanim çend penaberên Sûrî niha di zindan û navendên dersînorkirinê de ne. Ev agahî tenê di destê hikûmeta Tirkiye'de ye. Tiştê ku ez dizanim ev e ku xelkê ji min re got ku ew bi hejmareke mezin ji kesên din re hatine zindankirin. Di nav de penaberên Sûrî û kesên ji welatê din. Lê carna li gor welatên wan zindanî dihatin cudakirin. Baş. Dixwazim marim ser mijorek kitin. Mesela alîkariya ku Yekîtiya Ewropa welatên din ji bo koçberên Sûriyê dide Tirkiye. Tiştek ji wê alîkariyê digihê wan koçberan? Li gorî min siyaseta Yekîtiya Ewropa wisa kiriye ku rêvebirina koçberan û kontrolkirina sînor kiriye mijareke derekî û radestî welatên sêyem kiriye. Siyaseta Yekîtiya Ewropa ew bû ku ji bo ku penaber neçin Ewropayê, ji bo ku penaberan bihewîne pere bide welatên mêvandar ên wek Tirkiyeyê. Bi baweriya min divê Yekîtiya Ewropa û welatên endamên wê bêtir penaberên Sûrî qebûl bikin û bandora xwe bikar bînin ji ber ku gelek pere dane Tirkiye. Divê guvaşê li van bin pêkirin û dersînorkirinan bi darê zorê bike. Her wiha divê dayîna alîkariya darayî bi penaberbûna bi rêzgirtina mafê mirov ve mecbûrdar bike. Helwesta me ew e ku Tirkiye ne welatê sêyemê ewledar e. Ev tê wê maneyê ku penaber nikarin bi selametî bên şandin Tirkiye ji ber metirsiyeke mezin ku rûbirûyê wan dibe ku bên vegerandin ji bo Sûriye. Sûrî. Başa mesela wa rewşa hûn rewşa koçberên Sûrî li Tirkiyeyê dişopînin tu dibêjî rewşa wan ne baş e. Haya we ji wan koçberan heye yên ku ji bo Sûriyê têne vegerandin çi hatiye serê wan mesela li ku derê hatine bicîkirin li ku derê ne û koçberên ku bi zorê ji Tirkiye hatine derxistin? Ere, kesên ku ez pê re axivîm di demên dawiyê de hatine dersînorkirin û li cihên ku ne cihê jiyana wan in asêman e. Piraniya penaberê Sûrî ên ku li Tirkiye ne berê ji deverên ku niha dibin kontrola hikûmeta Sûriyê de ne jiyan dikirin. Lê niha ji bo bakurê wî welatî hatine derxistin. Ew asêman e. Pereyê wan nînin. Ew ji malbatên xwe yên ku li Tirkiye mane hatine veqetandin. Ew tenê xwe dispêrin cûmerdiya kesên din û li mizgeftan radizin. Hin li malên kesên din heval û xizmên wan eger hebin dimînin. Ango hewl didin ku tenê xwe bi rêve bibin. Ez nizanim rewşa wan niha çawa ye. Lê piraniya xelkê ji min re gotin dixwazin vegerin Tirkiye ji ber ku malbatê wan li wir mane. Min zêdetir bi mêr û xortên ku ji malbatên xwe veqetiyane û xizmê wan li Tirkiye mane re hevdîtin kir. Lawma dixwazin vegerin Tirkiyeyê. Yani tu malbat ji hev hatine cudakirin mesela zarok li Tirkiye mane bav bi zorê ji bo Sûrî hatiye vegerandin haletên vî rengî jî hene? Min bi çil û heft kesan re hevpeyvîn kir. Çil û heft kes hatibûn sürgûnkirin ku hemû jî bi tena serê xwe hatibûn sürgûnkirin û ji malbatên xwe veqetiya bûn. Hejmara rast nayê bîra min. Lê piraniya wan zewicî bûn û zarokê wan li Tirkiye mane. Birêz Nadia Hardman min hes kir pirsa Efrînê işte bikim. Gelek grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve li Efrînê hene. Haya weş Kurdên Efrînê heye hûn qet raportan ser wan
آماده دکن هون دزانن لوی داره چه بن پیکرن در حقی کردان دا دبن یا نه؟ Ez nikarim bersivê bidim. Ti mekanîzmeke ku penaberan bişopîne tuneye da ku bizanin piştî ku derbasî Sûriye dibin çi tê serê wan. Agahiyek wiha tune. Grupên çekdar çawa bi ware serederiyê dikin tiştekê ku ez pê nizanim. Ez zanim ku navçe ne ewle ye. Lê em nizanin ka ew li Bakurê Sûriye tên armançkirin an na. Dibe ku em zanibin li herêmên dibin kontrola rejima Esed de dê çû were serê wan. Lê li deverên din em hîn nizanin. هون دکارن ته گروپان ته چافدیران لی کولینوانان بشینن عفرینه جبو که بزانبن لوی داری روشا کردان چیه؟ یعنی قد امکانو درفتین وهنه؟ یعنی جوا کسک شاندیه وی داره؟ Ez nikarim li ser wê şirove bikim. Ez rewşa Efrînê naşopînim. بله گلکی سپاس نادیا هاردمان لی کولینوانا ریخستنا چافدیریا مافین مروان هیومن رایتس واچ جه بیروت Gelek spas, لبنان میوانه مبوی spas dikim demeke xweş bûye.